istraživačka centra ljudi zbog toga što su upozoravali da će ptičji grip da se pretvori u pandemiju i ubije više od 150 miliona ljudi u svetu. Zbog toga su širili paniku oko običnih upala pluća, a ta bolest nije ubila više ljudi nego što ubije običan grip za jedan dan. Bilo je dosta straha od tipične upale pluća, pa se punomoćje Svetske zdravstvene organizacije širilo. Oni su se pripremili da puste na tržište 5 milijardi doza vakcine protiv svinjskog gripa. Na svetu je 6 milijardi ljudi, dakle plan je bio da se ostavi na planeti samo zlatna milijarda. Mnogi naučnici iz Svetske zdravstvene organizacije skrivaju činjenicu da dobijaju novac od gigantskih firmi svetske farmaceutske industrije da preuveličaju problem svinjskog gripa. U svetu se trenutno razbuktava skandal u čijem je centru Svetska zdravstvena organizacija. U evropskoj štampi pojavljuju se publikacije o mogućem dogovoru njenih stručnjaka sa vodećim farmaceutskim kompanijama. Panika zbog virusa AH1N1 dala je mogućnost proizvođačima preparata da ostvare ogroman profit. Novinari hrabro izvode zaključke da proglašenje pandemije gripa može biti mistifikacija. Svakodnevno se i danju i noću proizvode spasonosne vakcine i tablete. Obim poručenih doza obuhvata skoro svo stanovništvo Evrope i Amerike, plus milioni doza za Aziju i Afriku. Panika je srušila i zaštitne barijere Evropske unije. Vakcina je neprikosnoveno dozvoljena bez provođenja dovoljno kliničkih ispitivanja. Prema podacima danskih novina, vodeći stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije istovremeno rade i u krupnim farmaceutskim kompanijama. Tvrdi se i da je pandemija proglašena pod pritiskom holandskog doktora Alberta Oostenhousa, koji je prozvan doktor grip, zbog propagande svetske vakcinacije protiv novog gripa i zbog toga što je plaćeni savjetnik nekoliko kompanija koje proizvode vakcinu. Pre nekoliko godina urednik medicinskog časopisa Amerikanac Marci Angel i Šveđanin Peter Ross, bivši direktor krupne farmaceutske firme, tvrdili su da se sva istraživanja vode pomoću novca krupnih korporacija. Na istraživanja se troši 15% budžeta, a na propagandu novih lekova 40%. Veliki deo novca dobijaju i oni koji preporučuju kako i čime se lečiti. Profit je 25%, više od toga ima samo trgovina oružjem i porno industrija. Sve više specijalista sumnja u ispravnost te groznice, poredeći statistiku smrtnosti od virusa svinjskog gripa i njegovih običnih vrsta. Po statistici od virusa H1N1 umrlo je 6.000 ljudi, dok srednja godišnja smrtnost u vreme epidemije običnih vrsta gripa dostiže 500.000. Organizacije kao što je Svetska zdravstvena organizacija i neke druge rade sve da bi umanjile populaciju zemlje. Imaju takav zadatak. Danas ima 6 milijardi ljudi, a oni imaju teoriju zlatne milijarde. Svi ostali moraju biti inficirani i umreti. Mi smo o tome učili na fakultetu i pitali smo se da li iko živi u tako glupoj teoriji. Ali sada vidim da se ta teorija zaista održava u stvarnosti. Firma koja se bavi proizvodnjom vakcine protiv svinjskog gripa specijalizovala se za mikročipovanje, to jest oni će i da vakcinišu, iako niste podlegli vakcini, imaćete čip. Potrebni su im ili leševi ili poslušnici. Uskoro se očekuje prelazak na čipove koji će se ubrizgavati pod kožu čoveka i faktički će zamenjivati svaki dokument. Opasnost od toga je očigledna jer to će u stvari biti kontrolisanje društva. Pomoću ovog čipa može se pratiti kretanje čoveka, njegove aktivnosti i finansije, a sljedeća etapa biće ne prosto kontrola, nego i upravljanje. Znamo da ovakve sprave imaju dvostruku funkciju, kontrolu i upravljanje. Mikročipove ugrađuju meksičkim činovnicima, američke kompanije svojim radnicima. Uče nas da je vakcinacija svake godine obavezna protiv gripa i još šta smisle, jer to je najlakši način da se ubaci taj čip. Meni je to uvek zvučalo kao fantastika. Prošle nedelje dolazim u javnu komoru i vidim veliki štand pod nazivom Detinjstvo 20 do 30 i tamo piše Putokaz za sreću naše dece.
I jasno piše da se uvode kompjuteri kako bi se u mozgove zapisivala nova znanja i tako ćemo izgraditi sistem obrazovanja. Tu uvodimo nanotehnologije, a 2030. godine spremamo se da čipujemo ljude. Prvi put u životu sam videla da je neko tako otvoreno rekao kakve ima planove. Jasno je da je to čipovanje veoma lako obaviti putem vakcinacije. Nećemo trpeti sve ove teorije zavere. Još 1944. godine Britanska kraljevska komisija za stanovništvo, koji je stvorio kralj Engleske George VI, otvoreno je objavila da gustina naseljenosti trećeg sveta predstavlja pretnju globalnom monopolu međunarodne elite. U decembru 1974. godine američka vlada je u centar pažnje stavila plan smanjenja broja stanovništva u zemljama trećeg sveta, koji je sačinio Henry Kissinger pod nazivom Memorandum nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Plan je ciljao na 13 ključnih zemalja u kojima je trebalo sprovesti smanjenje populacije. Kissinger je predlagao